Dobar dan. Poštovani gledalci, smrću nepobijeđenog prvaka svijeta Roberta Fischera završeno je najblistavije poglavlje u istoriji razvoja šaha. Kad su ljekari u gradskoj bolnici u Reykjaviku 17. januara u 11:57 konstatovali smrt i fizički odlazak šampiona, on je u tom trenutku samo vratio svoje tijelo Bogu koji ga je stvorio, ali nažalost Fischerova šahovska genijalnost umrla je davne 1972. godine kad je on odigrao svoj posljednji potez u meču protiv Spasskog i osvojio titulu svjetskog šampiona. U tim danima punog trijumfa i najveće slave šampion nije mogao ni pretpostaviti da je to njegova posljednja šahovska bitka i sve što je ostvario na šahovskom polju u svom životu. Zaista, poslije svega što se dogodilo, to zvuči gotovo nevjerovatno i čovjek se u ovom trenutku može samo zapitati kako je moglo doći do toga da se jedan mladi čovjek u najboljim godinama, jedan velikan šaha, praktično natjera da se povuče iz šahovskog svijeta, da nestane sa šahovske scene i da napusti igru svog života, jer za Fischera je praktično šah i bio život. No vratimo se malo u tu 72. i 3. godinu, kad se Bobby Fischer pripremao za odbranu svoje titule, a trebalo je da odigra meč protiv tada mladog sovjetskog velemajstora Anatolija Karpova 1975. godine. On je pred FIDE iznio zahtjev u 179 tačaka tražeći da se inovira taj obrazac po kojem je trebalo da se i odigra meč, a to je bila jedna kombinacija iz starih sistema mečeva za titulu svjetskog prvaka iz 19. vijeka sa novim koji je tražila FIDE i insistirala na tome da se on tako i nastavi. Prema tim izvještajima iz tog perioda FIDE je bila spremna da prihvati većinu tih Bobijevih zahtjeva, ali do glavnog spora došlo je u onom možda i najvažnijem, jer je Fischer predlagao da se novi meč igra ne kao što je bilo ranije od 24 partije, nego da se igra u 10 pobjeda bez limita, a u slučaju da je rezultat 9:9 titula ostaje kod šampiona, a izazivač ima pravo da igra novi meč, mada mora savladati nove prepreke. Dakle, to je bilo dosta komplikovano. FIDE je odbila taj zahtjev, Fischer se povukao, napustio šahovsku organizaciju, vratio svoju titulu i povukao se, otišao u šahovski egzil. To je bio trenutak zaista kad je na jedan dosta neodgovoran birokratski način učinjeno da se uništi jedna sjajna šahovska karijera koja je šahovskoj igri i šahistima cijelog svijeta donijela novi standard, novo poštovanje, nove uslove. To je FIDE morala da učini bilo šta, samo da tome čovjeku omogući da igra dalje, a kako je tada situacija i konstelacija u FIDE bila, moćna Sovjetska šahovska federacija u Fischeru je vjerojatno vidjela samo protivnika, a ne i šahovskog genija kojemu je trebalo omogućiti da tek u narednom periodu pruži šahovskom svijetu godine svog najboljeg stvaralaštva. Fischer je imao 30 godina kad je prestao da igra šah i to je zaista najžalosnije u svemu ovome, u čitavoj priči o Robertu Fischeru, jer on je dao šahu takve partije koje će se decenijama, možda i vjekovima ubuduće i pamtiti i proučavati. To je bio u stvari taj najteži moment u njegovoj karijeri. On se povukao, živio u nekom sobičku negdje na periferiji Los Angelesa, skromno kao neki razočarani student, i niko se od tih njegovih prijatelja nije sjetio godinama, čak punih 20 godina, da provjeri šta radi taj čovjek, da li je živ, da li je u dobrom zdravlju, da mu pomogne eventualno da izađe iz tih borbi sa samim sobom koje je dugo vodio
jer sigurno je dugo razmišljao o svemu tome, imao je želju da se vrati i da odigra, ali niko to nije uspio da kod njega prelomi tu odluku i negdje 1991. druge godine dolazi do te ideje da on odigra ponovni meč sa Borisom Spaskim. Dolazi na Sveti Stefan, međutim u jednom prokletom trenutku tih balkanskih događanja i uništavanja jedne zemlje koja je bila velika šahovska zemlja, Fischer je došao i on je osjetio svu žestinu toga što su učinile sankcije u to vrijeme, tako da mu je bilo zabranjeno da odigra taj meč protiv Spaskog. No, naravno, šahovski genijalci i drugi, naravno, ne dozvoljavaju i ne trpe nikakve pritiske i okove, pa je Fischer jednostavno ignorisao tu odluku, ali eto, posljedice su po njega bile strašne. Što se tiče odluke same, u ovom trenutku bih se sjetio zaista, i ona je ovdje možda najbolja da se sada kaže, kad su Talja 80. godina pitali nešto o šahu, on je rekao kad bi zakonom zabranili šah, ja bih postao krijumčar. I postao bi, naravno, što znači da jednom šahovskom velemajstoru, šahovskom geniju, nemoguće je oduzeti šahovsku igru, može se on fizički i slomiti i ukloniti, ali duh u njemu se ubiti ne može. To je sva suština događanja oko Roberta Fischera, jer kad je njemu oduzet šah, šta mu je preostalo drugo u životu, a sve ono o čime se kasnije bavio, to je u stvari bilo njegovo neracionalno trošenje energije i naravno, ako je to nekome odgovaralo, onda je u tome i uspio. Nažalost, po ljubitelje šaha, nestao je jedan genijalni šakista sa šahovske pozornice i, kako reče prije nekoliko dana, povodom vijesti o smrti, mađarski velemajstor Lajos Portiš umro je najveći igrač u istoriji šaha. Biće u buduće puno priče svakako o Robertu Fischeru, otkrivat će se nove pojedinosti, bit će puno analiza i komentara. Ono što najviše i vrijedi u ovoj našoj šahovskoj emisiji, ona je šahovska prije svega, govorit ćemo o Bobiju kao igraču, pokazivati i komentarisati njegove partije, jer one to svakako zaslužuju. I na kraju da kažem samo, poslije ovoga što se ovako i završilo, ostaje jedan zanimljiv detalj koji je i simpatičan istovremeno, da je po svojoj prilici negdje između 2000. i 2002. godine, živeći u Baguio Cityu na Filipinima, Bobby dobio ćerkicu koja sada ima 7 godina u romantičnoj vezi sa jednom mladom Filipinkom, jer prema tumačenju i svjedočenju supruge filipinskog velemajstora Torea, u bolnici gdje je rođeno to dijete piše u rubrici otac je Robert James Fischer. I eto, to će biti zakoniti nasljednik velikog šampiona, a mi ćemo naravno i danas i u buduće govoriti o njemu, o njegovim partijama i predstaviti ono po čemu će on svakako biti nezaboravan i predmet daljih analiza i komentara. Svi budući mladi igrači koji će željeti da idu njegovim stopama, da budu šampioni svijeta, morat će da izučavaju njegove partije, jer one su zaista primjer i pravi obrazac kako se ide prema šahovskim vrhovima. Da pogledamo sada, poštovani gledalci, najprije jednu sjajnu partiju koja je u to vrijeme proglašena partijom stoljeća, a Bobby je odigrao tu partiju kada je imao 13 godina protiv Donalda Berna, internacionalnog majstora, na turniru u New Yorku 1956. godine. Bern je bio bijeli, otvorio je partiju kraljevim skakačem, skakač F3, slijedilo je skakač F6, zatim ovakvim redosledom poteza C4, G6 i skakač C3, lovac G7, D4 mala rokada. Američki internacionalac je odigrao sada potez lovac F4 koji se tada igrao, ali ga moderna teorija naravno osporava, no u svakom slučaju poslije ove partije još više. Fischer je sada odgovorio Grinfeldovskim stilom D5, uslijedilo je dama B3 i sada uzimanje DC4 i dama C4.
Na ovaj način bijeli želi da ostvari pješački centar. Crni koristi ipak da uzme tog pješaka, jer bijela dama će ostati na jednom, u ovom trenutku, neprirodnom polju. Ona mora tražiti neku bolju poziciju, a to će crni iskoristiti da razvojem svojih figura, da li lovca ili skakača, napadajući tu damu, dobije vrijeme za razvoj. I u tome je naravno sva suština ove strategije. Dakle, uslijedilo je sada C6 i na E4 skakač B na D7. Bern je odigrao top D1, uslijedilo je skakač B6, napad na damu i sada poznat strateški plan sa dama C5, no u ovom trenutku lovac G4 i dolazi do glavne pozicije u kojoj sada Donald Bern igra potez lovac G5 koji je i donio njemu sve nevolje u ovoj partiji. Da li je Bobby kao dječak u to vrijeme očekivao takav jedan razvoj događaja? Teško reći, ali on je u svakom slučaju imao pripremljen plan i manevar kojim sada fantastično obara koncepciju bijelog i igra tako da ova partija zaista bude proglašavana za najbolju decenijama. I evo vidjet ćete sada kako sve to izgleda. Uslijedio je neobičan potez skakač A4, to je prvi udar poslije kojega je trebalo izračunati mnoge stvari. Jer sada samo da kažem da ne ide dobro uzimanje za bijelog skakač A4, zbog skakač E4, dama C1, da se brani lovac, slijedi dama A5 šah, visi skakač, na skakač C3, lovac tuče na F3 i poslije Gf3 skakač G5, jer dama dvostruko napada po petom redu. Dakle, ovaj strahovit udar jednostavno je bijeli previdio, ali trebalo je sa druge strane, sa pozicije crnog, izračunati sve poteze i mogućnosti koje predstoje. Sad je bijeli odigrao dama A3 i poslije skakač C3, tukao je pješakom da bi u slučaju eventualnog uzimanja na E4 dama kontrolisala crnu dijagonalu sa A3 i lovac tukao na E7. No ipak, mladi Fischer je nastavio skakač E4, dozvolio je lovac E7 i sada je odigrao potez dama B6. Odjedanput se pokazuje da nije za bijelog dobro u ovom trenutku da tuče na F8, zbog lovac F8 i na dama B3 jednostavno skakač C3. Dama ne može tući zbog lovac B4, visi top u slučaju uzimanja na B6, otvara se A linija i crni brzo ima dobijenu poziciju. Međutim, u ovom trenutku sada, poslije uzimanja na E7, dakle skakač E4, lovac tuče E7, vidjelo se da jednostavno, dakle, dama je na E3, imamo još jednog pješaka na C3, da ne smije i da nije dobro za bijelog da tuče na F8 i on je sada odigrao potez lovac C4. Jer sada je poenta u tome što poslije skakač C3, kako je Fischer produžio, bijeli je smatrao da ima međupotez lovac C5 i da odjedanput ostaje nebranjen skakač na C3. I to je bila koncepcija gdje je bijeli mislio da je crni pretjerao i da će mu na ovaj način oboriti ovu ideju sa žrtvama. Uslijedio je top F8 na E8 šah i na kralj F1, kad zaista sada izgleda da crni mora da se povuče, da gubi figuru i da će izgubiti partiju, odjedanput nevjerojatan potez lovac E6. Dakle, i ovo je moralo vidjeti se unaprijed, jer bez ovog poteza crni bi bio izgubljen, a odjedanput izgubljen je bijeli. Zašto? Sada nije dobro za bijelog da tuče na E6 zbog šaha, dama B5 i na kralj G1, naravno ide skakač E2 sa zagušenim matom, skakač G3 i na kralj G1, dama F1 i poslije top F1, čuveni mat, skakač E2. I naravno, to je bio trenutak kad je bijeli morao itekako dobro razmisliti poslije, dakle, kralj F1, kako da ovu poziciju odbrani, jer sada zaista nema drugog poteza na lovac E6, jer ne ide sada
uzimanje bilo koje, jer recimo dama C3, crni ima potez dama C5 i sada ponovo radi ta dijagonala na DC5, lovac C3. Zato je u ovoj situaciji sada jednostavno bijeli tukao na B6 i poslije lovac C4, šah, odigrao je kralj G1, slijedilo je skakač E2, kralj F1, skakač D4, kralj G1, skakač E2. Sad ću ja pokazati sve kako je teklo do kraja, jer ovdje je glavni događaj praktično završen. Bila je sjajna kombinacija, briljantna, kojom je Fischer došao u prednost i sada ćemo pokazati kako je on nju realizovao. Skakač C3 sada. Dakle, bijeli je primoran stalno da igra kraljem, sada AB6, tempo, napad na damu, dama ide napada lovca, opet tempo, top A4 i na dama B6, sada top D1. Bijeli mora bježati sa zatvorene pozicije kraljem, on igra H3, da bi na top A2 odigrao kralj H2. Sad je slijedilo skakač F2 i na top E1 promjena na E1, međušak dama D8, lovac F8, skakač tuče na E1, lovac D5, skakač F3, skakač E4, dama B8, B5, H4, H5, skakač E5, kralj G7 i sada kralj G1, lovac C5 šah, kralj F1, skakač G3 šah, kralj E1, lovac B4, kralj D1, lovac B3, kralj C1, skakač E2, kralj B1, skakač C3, kralj C1, top C2 mat. I ovako je završena ova sjajna partija. To je kraj priče o ovoj partiji i o briljancijama jednog sjajnog dječaka 56. godine. Poslije ove partije bilo jasno da se radi o velikom šahovskom talentu i on je to naravno sljedećih godina brzo dokazao. I sada ćemo vidjeti jednu Fischerovu partiju i pobjedu iz zrelijih godina kad je savladao na međuzonskom turniru u Susu Leonida Štajna, tada jednog od trojice najboljih sovjetskih velemajstora, što je bio znak da je Fischer već spreman da se bori sa najjačim sovjetskim šahistima za titulu šampiona svijeta. Međutim, on je tada napustio taj turnir i to jesu bile povremene krize mentalnog zdravlja, kako su govorili za Bobija. Međutim, utoliko je žalosnije i tragičnije što nije imao prijatelja da mu pomogne. Jedan od rijetkih u svijetu, uz Torea kojega sam pomenuo i Kinterosa, bio je jugoslovenski velemajstor Svetozar Gligorić, koji je važio za njegovog izuzetnog i iskrenog prijatelja. Zaista Fischer je imao njega i veliko povjerenje. I sad ćete vidjeti kako je tu kod Leonida Štajna u toj partiji. E4, E5, skakač F3, to je španska partija bila. Skakač C6, lovac B5, A6, LA4. Skakač F6, ja mogu već igrati ove poteze brže, to je sve po teoriji poznato. I viđeno šesto, lovac E7, top E1, B5, lovac B3, D6, C3 i rokada H3. Sada lovac B7, D4, skakač A5, lovac C2 i sada skakač C4, igrano u to vrijeme kao moderno i popularno. B3, skakač B6, ne visi pješak jer visi kontra na E4, zato bijeli mora odigrati konj D2, ali sada skakač D7. B4, ED4, CD4, A5. Bijeli tuče i sada na C5 potez E5. Borbe na oba krila. Crni ide prema daminoj strani, bijeli na kraljevo krilo jurša prema crnom kralju. Ali sve se dešava kroz centar. D5, D5 i na skakač D5, skakač E4. Skakač B4 napad na lovca, Fischer ne da, naravno. Lovac B1 i na top A5 dama E2. Sjajan potez da bi na skakač B6 odigrao vrlo neprijatan potez skakač G5. Sada su već strahovite prijetnje prema crnom kralju i ovdje nije dobar potez H6 zbog skakač H7 i poslije top E8 ide žrtva na F6, forsirano bijeli dobija, a uzimanje ne ide naravno zbog šaha, lovca i konj tuče na B7 i napada damu i topa i naravno da bi bijeli lako dobio. Štajn je ovdje tuko na E4 i poslije dama E4 bio je primoran da odigra G6,
no sad je slijedilo dama H4, prijetnja mata, H5 i sada jednostavno dama G3. Crni nastavlja svojim skakačima, dakle skakač C4, ali sada skakač F3, jednostavno prijetne žrtve na G6, crni ne da, igra kralj G7, ali sada na dama F4, prijetnja je dama H6, crni igra top H8 i na E6, strahovito kao poenta čitave koncepcije, crni mora odigrati F5, ali sada slijedi nevjerovatna žrtva lovac F5 i samo da kažem da crni ne smije tući Gf5 zbog dama G3 šah i na kralj H7 skakač G5 i to je varijanta koja dobija u svim analizama. Ovdje je Štajn odigrao dama F8 smatrajući da će poslije lovac E4 moći da se odbrani u završnici kad promijeni dame na F4 i LF4 jer ima pritisak na A pješaka i određenu aktivnost na daminoj strani. No, pokazuje se vrlo opasnim E pješak i zato on sada igra top E8. Ali Fischer aktivira svoju posljednju tešku figuru putem top D1. Crni igra top A6 i on će uzeti pješaka, ali po koju cijenu? Fischer nastavlja top D7 i sada na top E6 jednostavno skakač G5. Top mora doći na F6 i sada ključ ideje i čitave strategije bijelog lovac F3. Visi lovac na E7, kralj ne može braniti zbog skakač H7 šah, skakač ne može doći na dijagonalu zbog lovca i crni je prinuđen da tuče na F4. Slijedi šah, kralj F6, skakač tuče F4. Skakač E5, napad na topa, top B7. Lovac D6, prijeti skakač F3 s osvajanjem materijala, kralj F1. Skakač C2, napad na topa, top E4, sjajno polje. Skakač D4. Top po šestom redu ugrožava lovca. Top D8. Sada skakač D5 šah. Sve forsirano. Kralj F5, skakač E3 šah i na kralj E6 lovac E2. Izvinjavam se, ali imam privremeno lovca. Ako budem pokazao još jednu partiju, onda će mi naravno biti potreban. Lovac E2 uz prijetnju F4. Crni igra kralj D7, sada bijeli tuče na B5 i poslije skakač B5, top B5 i kralj C6, jednostavno A4. Lovac C7 i sada tehnika realizacije jednostavna i brza i efikasna. Kralj E2 na G5, G3, na top A8, top B2 i na top F8, F4. Promjena na F4, Gf4, skakač F7, top E6 šah, skakač E6, F5, naravno da se brani pješak i na ponovno top A8, top D2. Štajn je tukao na A4, ali je poslije F6 predao, jer zaista ovog F pješaka on više ne može stići. I to je bila, dakle, sjajna pobjeda u Tunisu, u Susu, kojom je Fischer zaista najavio svoje neslučajne mogućnosti, najavio da je spreman da tuče svjetskog šampiona i tada aktuelni šampion Tigran Petrosjan možda je bio najsrećniji kad je Fischer zbog tih svojih nemira odustao, napustio turnir i prestao da se interesuje za svjetsku titulu. Tako je Petrosjan morao da brani titulu protiv Spasskog 69. godine, međutim izgubio je u tom meču, Spasski je postao novi prvak svijeta i Fischer se ponovo spremao za titulu, došao je na međuzonski turnir, stigao je u Palma de Majorku, spreman da tuče sve igrače i da ponovi uspjeh koji je mogao i ranije ostvariti, ali eto, nisu bili ispunjeni neki njegovi zahtjevi, a on se stalno borio da poboljša uslove šahovske igre i šahovske borbe. I izvinjavam se da dohvatim lovca, jer ću sada pokazati još jednu njegovu sjajnu pobjedu upravo u Palma de Majorki protiv Ulmana. I požurit ću, jer zaista treba to vidjeti, potezi idu najvažniji u onom trenutku, prelomnom, prokomentarisati glavni događaj. Fischer je bio crni, odigran je Benoni, tada moderno, popularno otvaranje, C5, D5, E6, skakač C3, Ulman je bio tada istočno-njemački velemajstor, vrhunski, vodeći, jedan od najboljih igrača u svijetu van Sovjetskog saveza, uzimanje na D5, D6, E4, G6, lovac F4, A6, A4, lovac G7, skakač F3,
rokada, lovac E2, lovac G4, mala rokada i top P8. Sve forsirano i lijepo, poznato u to vrijeme. Međutim, u ovom trenutku Ullmann pravi nevjerojatnu grešku. Fischer je bio strahovito pripremljen teoretski, imao je mnogo varijanti tajnih poteza, iznenađenja, novosti i protiv njega se nije smjelo odigrati neprecizno, kao što je to Ullmann učinio u ovom trenutku. Odigrao je potez H3 koji je izgledao bezazleno, međutim uslijedila je munjevita reakcija skakač E4. I sad ne ide HG4 jer crni tuče lovcem na C3 i poslije BC3 slijedi skakač C3, napad na damu i pošto top na E-liniji kontroliše tačku E2, vraća figuru s tempom i uzima još i na F4 i dolazi u dobijenu završnicu. I u ovoj zaista poziciji gdje je iznenađen strahovito, Ullmann reaguje jedinstvenim potezom skakač E4, top E4 i sada pošto visi lovac na F4, on napada, bar da dobije tempo ili da Fischer zatvori dijagonalu, međutim to Bobby nikad neće uraditi u to vrijeme, naravno, jer to ne bi bilo u pozicionom stilu, nego sada igra dama E8, ponovo pritisak na tačku E2. I sada na lovac D3, lovac tuče F3 najprije, dama F3 i sada top B4. Sada u ovom trenutku top sa A na E1, međutim lovac E5. I bijeli nema vremena ni za lovac F6, ni za lovac F4 zbog skakač D7 i sada skakač dolazi na mjesto lovca. Ovdje bijeli igra dama D1 da bi pripremio F4. Međutim, Fischer bez straha tuče na A4 i poslije izmjene dama dolazi jedna završnica top A4 gdje sada bijeli sa F4 vrši pritisak po liniji i osmom redu, u stvari to mu je namjera, jer crni ima važan međušah na D4 i poslije kralj H1 igra top D7. I na top E7 skakač dolazi na F6 da bi na top B7 skakač došao na H5. Pogledajte šta može da uradi jedan konj, naravno šahovski, u 3 skoka fantastična, došao je na H5 i zaprijetio na G3. I sada je bijeli prinuđen da odigra kralj H2, no uslijedilo je lovac E3, odjedanput zbog vezivanja nebranjiva je tačka na F4, pa bijeli želi neku vrstu raznobojaca da postigne, međutim ne može, jer na lovac F4 i lovac F4 crni tuče topom, na F4 konj je nedodirljiv, visi top, sada bijeli pokušava da se suprotstavi po 6. redu, ali poslije izmjene na F1 i lovac F1, crni brani tačku D6, da bi na lovac A6 krenuo svojim kraljem u igru i u centar, jer tada se završnica tako dobija. Na lovac B5 uslijedilo je kralj F6, lovac C6, kralj E5 i na top B7 Fischer brani pješaka topom, naravno na F8 i na šah top E7 kralj ide na D4 da bi na top D7 odigrao jednostavno kralj F6 i Ullmann je predao jer ne smije tući na D6, kralj se vraća i uzima topa. Tako je igrao Bobby Fischer, moderno, brzo, nepredvidivo i efikasno i naravno ušao u legendu, poštovani gledalci, a mi ćemo njegovih partija vidjeti još puno u ovim našim emisijama. Hvala vam na pažnji. Doviđenja.